The leprosy mission Mizoram chuan pathian kai shwaina awangin kumsumlina ruby jubilee alo thleng ve don tareng meya hemi pual hian pharte ta na rongbol na lam khoi zonga la in phwa siak buat sei ani dona rongbol na atan changkai takamhan tum ani he inti siang na teldu te tan solfa nen September ni so panga sangni somni paruk ralma ngein the leprosy mission Mizoram headquarter office tui khwa tanga thelu turani nga soft copy hi anwaya number kan randa a hian thelu turani ang loman hi pakhan na cheng sing ni pahni na cheng sing khat sanga pathum na cheng sing khat hei ba ka hian mi somne na consolation prize thlana nga TLM certificate thlan tel an ni bokang rongbol na le thapwa lama tuimi te atam thei angber he thla in phwa sia ka hian lotel turin kan som chewa AI manga thla thuk siam lo sham turin kan in nge ne thlir tu le ngai thatu zong te chibai kan buka chu pathian kai hruina le ven himna le ompuina kan changa August ni thum thotan ni sang ni som ni paruk dam takin kan o thleng le ta min hruai tu pathian chunga lom thu kan soya Mizoram Journal lo ngai thlachin tu zong te in zawain du sakna sang ber kan hlan chu tun hnaya Mizoram Chief Minister Pu Laldo chuan Mizoram Law College zirlai te hun ahman puina athu soi chuan soizui a hlo hat hle mai WhatsApp le Facebook lama te le social media hrang Pu Laldo thu soi hi post dar ania India sarkar le Mizoram inremna peace accord tia soi thin chungchanga Pu Laldo thu soi hi khelzui a hlo hle maya abik takin MNF party a omtele an hruai tu te chuan na ante deuh te pawh ni na lang hemi chungchanga pulal duma thu soinia soi chhuah chungchanga hi thubel chian dol ani rengem pulal duma hian a soi rengem ti hi a thu soi ngei video mangin tuntuma hian kan bi chiang dona pulal duma chief minister thu soi ngei a video kan on da chuak dona ni a top thenga lo ngai thlathuan turin thlir tu le ngai thatu zong te kan soma chu ilo ngai thang chung kan dan kan chom zinga poimo tak mai hi inzir tel tho chuan karinga BEFR hi kan soidu kan luchil wa Bengal Eastern Frontier Regulation 1873 Reitonia in lapiang lo kay po lapiang lo that's one reito khop mai Hedani British Sarkar siamania India Independent Khan Adaptation of Laws Order mangin kan adapt soba. Tichuan Mizoram hian kan mang ta zelani kan adapt so ta zelani. Hedan hian engesoi. Hedan hian a section te zu ka soi lo manga. Mizoram chunga native nilo. Aram leilung fa ni lo tan hian du lo lu thiang lo bani an lo lu don chuan inner line permit an ne ngaya inner line soi don la re lu to kanga inner line hi ti ra chuan kan chuk thalam ve na nia an lu ta kan chuk lak thina wang khan siam ni kan chuk thalam pang khan permit ne ngaya anu aram lo ral mo nga ta chuan sab ho khan vai ho an tam sia Bengali ten on sumdong amin chim ral mayang ten lo vangin he kanin rina inner line and on cross don reng khan phal ni tel lo lu hi phal talova ILP kan ti kan nei ta ni tu sula nung renga ton thleng hian kan lamanga ILR noya inner line regulation noya ILP kan issue theita guna pechuan kan online to porter fill tak kan nei to ni overstay te po kan chuak zum thei to a so kan nam him na kul ani khatian khan min lo ti lo sengin du ron lut ringot thei sang chuan rei lo te a min chim ral mai don ani heng dan te hi aluem e ma kan hum mal anga ya ma ro chu he dan hi kan nei lom tia apong apuya namdang lo lut tur lo restraint vak tur khan ta lo ni with reasonable restraint man turani kan man dani a reasonable lo chuan kota min king thei kota min kin chuan min paisak dai the ni
chu wang chuan apong apuya hei mang tur kan ni lova dim te a mang tur kan ni hei tu na phei chuan kan ram a ming thata e ma India ram main lo khavel puma kan film te mania London a Rain Dance Festival a mizo film man chua ka juk tel pui man lova December tha hianin Portugal a an chua le don ani chu film travel pola classified ani ton mizo te min muan cha kan ni tu na hianin amoi jong le ren tu kan thang ani alom me me tourist hi ale tam takin alo pungta a railway connection te kan lo nei ta poka khalai ka ra khan hen kan ILP te po hi ron sut boy na chin na ya khanga khanin min mudu tu ten all sam taka anon lu thei atur rualin kan in ven angaya chutiang chuan kan man angai ni hemi chung changa hian thil pakhat an cha du em kan nei cheu chu dan kan hil fia dan hi politician te inang lo thin ani ruling hil fia dan le opposition hil fia dan te ai nang lo tlat zelme asual thak ni o hi dan te chu hil fia dan ai ang mai turnia ale lamin adan dangen non hil fia mi puya confusion siama adik zo le zo lo pok thei lomin mi pui min chok boy thin ani helaya vai dan na dan kan anti mai BEFR 1873 hemin waya inner line kan permit kan pek theina dan po hi kan memorandum of understanding Mizoram accord kan ti mai kha accord ani lova hi hoilai ma accord tin in ziang lova memorandum of agreement ni ya chu Mizoram Sarkar le India in sign po ni lova MNA party le India Sarkar in sign ania suta chuan MNA ayon pulal de ngana sign on behalf of Mizoram in sign lova Mizoram I a obok lova Mizoram I o zo po ani lova ngin MNF I o in assign ani hei riat reng tu kan memorandum of understanding kan ti fo Mizoram accord te kan soi tak mai hi Mizoram le India in rem na anilo Mizoram a party pakhat le home ministry in rem na ni ti kha free langin aro pui te chiam lo em lo ani chuta chuan inner line regulation chung chang ni zia ani ya emi chung chang an rei tak bulal de ngatele India Sarkar anin mutiam lova anin kara in rem na siam tumin vo yang mo sat ke po kavak vel ani emi thila hian ta chuan to pa anin rem tak na chu inner line regulation hi India Sarkar in ati danglam don emo ati bo don emo chuan Mizoram Sarkar a ronang tinain siya ani consult ani amaros kan roi du tren kadinen soi du dan chu Mizoram Sarkar rem tina lo chuan hei hiti danglam theni lo antia consult ka consent angin an interpret lui tlatani hei Mizo mi pui tam tak min roi bawa party pakhat phei chuan chutiak chuan an langai tlatani adik si lo bani kha kan lo student ho te hianin hetianga thu in chom reng hin adik zawk hi ron pholang thin ulang kadwa hemi hi Mizoram Sarkar rem tina tel lo chuan ti danglam nisu se ti kha pulal de ngate tran na ni ya atlang zo lo bani amar su ti danglam ani don chuan Mizoram Sarkar a ronang ti in zia ani ron ti ani consult ania consent ani lo tichuan Mizoram Sarkar min ron anga ni china ka soyang khan unreasonable takin lo mang ta ila min ko ta te min king ta sela min pai sak theya min pai sak ma khan ai kan pai do ne engei ngai dan tin kan opinion anon la min ron don ani ta chuan he pai su po ti lang an pai du chuan an pai the tho chu kan din mun dik tak ani khatianga thlen lo na tur khan Central Sarkar tele namdang laka kan che dan te po hi moi taka kan ti angai kan ti luat tuka kan nei sa kan chan thei ti ka rela
ten article 371 g hi ka soifia le du bok ani Mizoram politician zinga adam lai zinga chuan article 371 g lo chu adan attaka khoitu zinga adam omchun kalani mithiam tam takin ria inti tak takin ang ziak thina ngoru pudua khaila hianin pulal denga le home minister in kara khanin ate khamlei varon ton ivar angai dani wala tengu hanti ei po hi kaladong lo renga ria hianin tie ma man ziak vak zel mai apoi ka ti tak set ani hanti hemi kan special provision hi kan luta kha enrem na thuklung kha en ulang thil dang zong khachu kha document khan atop faide uvek ani kha enrem na legally India constitutional law lut chu helai che hi ni chu wangchuan 371 g khachu khalai enrem na thuklunga zia kha ani satia lawa India constitution ka lu ania India Sarkarin Constitution Amendment Bill aron puluta chu bill ngai tuana thu soivele apas tu tezinga telve omchun kani an thirangin MP te chuan India ram huwa pindan an siama MLA and state huwa pindan an siama ti chuan dan remiten an lo rilfia executive in I enforce ta hemi til 371 zia po hian til pakhat lo om chu India dan reng Mizoram state ani ma Mizoram India ramdan la om lo te huwa panga alo om to sa chu huap lovang tini ti chuan han in rem do na pulal de ate nan ngai tuan ngai thata lova local te antia kan han soi hova udeng atong kam taka vai ho hian phak an phakar sia te ni country 71 ji hian dan thar Mizorama lo lu tur che avera aom to sa aveng tlat lo maya retrospective effect anei tlat lo maya chu wang chuan India Ramdan Central Act Mizoram enforce aom taki eng tege kan thebok si lova kan ta na thalo te po aom mai thia chu wang chuan in eng tenge heng hi kan thria tangai atia ngoro chu ti chu katia Home Minister kawangwa Central Act Mizoram man mek lai lis kavadilani chu puneng ate ka pe anin mithiam te an rona heng te chu Mizoram in kan mamo ani himale thalo omlo himale apom ome antia zuan Home Minister kavashil le an pom theye katia alom om vetia akar le loka min ko le puneng aten Kamidan om to sa ka chu Mizoram om zui zelanga kan mamo ten ya ala om lawa poi kan tilo kan pom amaro chu tun le voin le Mizoram state ani hun in kar hian ni engemaw zat thla te pola tladona chumi in kar chuan Central Act hi thiam takin kan rian manglo hian anron nolu tru manang ti hi ala omani hi pom thailo ti le ta ti chuan mintir le kawakal le kawasoya Home Minister chuan kan ti hau lovang chu tiangin tuna Central Act om sa ba ki pakhat ma Mizoram state in ni ma in Mizoram kan introduce lovang ti khamin lo tiam ta chu tong kam mai ania an ring zo lo mai thei chuwa session line ni naktuk lama parliament statement isiam thengim
in ti don lo thu statement min siam sak thengem katia a har le nem ka siam don dia dia ti chuan min siam saka ti chuan pu deng aten an pomta 371G kan final ta ni chu tiang chuan ya a chung te kan rin thriu fia dan te po kha in ang lo ma khalam pang ka chu lo chil tho lo me chuan six schedule hi ka soi le du ni six schedule hi ang ting lo pian India independent Khan India ram constitution duang tu constituent assembly an ruat ta ni so rambung sang an noya subcommittee an din ta India ram chuan in Sardar Vallabhbhai Patel chairman ani a Dr. Ambedkar aten an troi oma he ta Assam ma chuan Assam noya Khan subcommittee an din vele thung ani chung chuan in India ram dan thar tur hi engtinga kan siamang tin mi pui ron na nei ta Mizoram apo an ron ta ni an ron na accredited leader somli le parukte na memorandum an thelu kha khami an ron chan na chuni ta ni ta chuanin India dan pui han duang ta six schedule hi min siam sak ta parliament an han chai khanin atlang lo te em ani India ram chuan dan pakhat kan mang turani enga tinge an ni ho khian dan ran an man bi kam kan dan ang hen mang ve mai turani hei chu constitution within constitution ani independent ram ang kluk lai lo man ni do nan tia six schedule kan nei hi an du lo na sa ni ma se Dr. Ambedkar ten thei to an chua ei mi thiam rolin nia khati laya proceeding ka a debate constituent assembly proceeding ka in hai chuak thei vek in do chuan in nei thei vek ania lo khir te u in hun ola Ambedkar te kan ta nan lo hu chi eng ti nge soi king mi zo te khi ma sa nga ta lo le upa te nuaya an oma an manin in obdan that deu an neya an legal system te chu khomela thaber atlinga pending ngam velawa alang tlang boka America rama red Indian how legal system nen ain ang viawa keni constitution kan legal system kan duante ai hian mizotena an customary law ki athada izokani khomela thaber polani so wang chuan an nu fualo administration apo la le upa ten ro an rel dan ki atha em ani kan tluk lo ma zo kani chu wangin ke ni dan antana thil thar trong san culture san en kim ne nia ke ni dan hela ya phai om tena kan man turang kan bar ve mai chuan an mang thiam lo bang chu wangin an pi pu athanga an lo in ro chun dan mangin an ni ki chu inom na sang an nei angaya six schedule hi kan pe ka ngai ni an tia tiang chuan six schedule hi lo piang ani six schedule hi a luem em ani Meghalaya te chu state an lo ni khan six schedule ni na hi an chom vek ani autonomous district council an la nei vek ani an ram leilung chunga khuan thuan la nei vek ani cái này rồi chú ông tin nó trang căn lục về là phá thì chuan tu na hian district council Pathum te chau so tribal area kan nei chunan ta ni adang zong hi tribal area ni to lo voi na hian non tribal area tribal kan cheng ani tribal scholarship te kan donga tribal reservation te kan donga income tax te min ola amaro chu tribal area kan om chawin income tax si all kan ni Delhi ate sarkar na kan thoka tribal kan le ni ren income tax kan pe tho tribal area ni lo wangin technically chuan tribal area kan ni to lo ni amaro chu the tribal the scheduled tribes order 1950 khan ke mani tribal amin la pom wangin tribal kan ni mia wa ke mani chu wangin reservation en kim kan la dong ta ni min ti boy khilo na kin zela kan buai ngem ti nang ni lo lam mi thiam ten in ngai to
atan ka chop du in homework atan ka pedu chawni municipal te kan han nei ta naglan chuan an nei du lo Meghalaya point an nei du lo amingin an neya in thanom ngai lon ti boizel kaini sukan neya lunglei an nei an rot te khan iti tolo thra mang lunglei thleng thleng hi chuan ka tia ma se lunglei mi puin an du thlat kan nei hi chuan a boi thla khome politica chuan tingtlang pa hausa in second hand zip leile silai le cha thlat chuan dan the ni lo hril fiat he ni lo khatiang de wale khan municipal nei khan cha thlat mai ni municipal kan ni chuan namdang kha mayor poni thei corporator poni thei vek to rola kan pai thei to kan nam him lo nga trading a non tribal du sak big na kan nei thei to lo re khatiang khan e wanga him lo ni kan traditional institution six schedule ya thaber ti ka soi thina amaro chu intellectual tle min support a mi puin min support pui lawa chu wan chuan kan policy apo kan zuar ngam taloni amara chu huna local zelanga thangthar fin jok ten Mizoram a hian autonomous district council reintroduce le hi indu huna om karin tuna poem political party zong ngen consensus chu nei la reintroduce le kadu kan nam a himnan chung te chu six schedule chung chang ani a aluvia wani hi tuna yan panchayati raj te kan soya panchayati raj kan ta na an siam ani lo re ne ei kan hriat tu kan du duin kan zuk mang ve ngot thelo man ve kan du ani point assembly a kan MLA mun thuma thena mun nin an du chawin kan mang the ni kani man tur chu village council min pe six schedule min pe ni tin kan mang ve du ani point aminga hian eng po kan phua thai panchayati ti kherlo po kan du aminga kan mang thei with modification in kan mang thei kan mang ve du ani chuan kan assembly a two third majority in kan pass anga mizo milin kan herrem te nga chu minwa kan mang chau turani vairama panchayati raj awmang angte kan ot lek mai heng te hi development a economic a sum le paya andong thani mai thei ma se kan nam ral na turani chuan ahim chuang lo chung te su kan soidu ani ten tun laya crime thar lo chuak nen hian in update zel angaya cyber crime fake account tam takalo pianga financial fraud atam ema malware attack phishing attack password attack man in the middle attack ransomware attack identity theft sextortion kha nakinai lama bak don ani nan practice chianga hey mi pakhat kaming pui hiani Facebook account alone ya sex lampang kha atida se meni sarwak thalak le khatyang zong ma kha ania kan mingi nan sia kaming chiat pha wak mai ni kan han chuya na veng chu ka soi lo mayang kan man suak ta thil sual ti kha ni ngai lo a ming na ni mia wa ke min ti ming cha tum na po kha lo nei lo ba amaro chu kalon khiar rang lo ni kan siam ne na ngai pol thai turin kalo ti pala tu na tang chuanin chiang da vin kalo ti to nge atita chuan kan film ta de chuan ni dan thil fia chung chang ka soi le du man deu khan CAA Citizenship Amendment Act lo chuak ka kan in dial chiam mai ni party te FCAA lo chuak le a kan in dial sia le mai ni FCA Forest Conservation Act 1980 nge ni ta kha
kha kan nei sa ni a akhir lu tu ka Boda Vermanan Supreme Court a min kinga chu ta phei chuanin forest hi dictionary meaning a define turan en tile tangala thil hring reng chu forest ani ta vek mai ni sarkar in development kan khoi thei ta lo clearance angai se ta poisa choi ngek ne ka ngai ta akhir lu tu ka development a kal thei lova chu wang chuan central sarkar mang angin FCA hi me nang antia FCA amendment ano siam ta FCAA alo ni ta chu ke ni point kan lo mang ve ta kan ma mo ni kong te kan lai dua han zini la khotina chumia chuan ling road kan ma mo ti ve kan ni clearance la ngai ve kan ta chu wang chuan kan chep lu tuka kong kan lai chuan le vung ina ti chet chin au mang development chuan man ani kan pek ve ngai aman chu amaro chu achelo thayang perakan in hum halero chu angai tho khatiang khan tuna hian kan project lian tam tak khumi vai reng te atanga 4 lane local tour phe khachu forest clearance kan lak thelo wang khan sarkar ma sahun zong khan che khapo che thelovin om charcharani tiswan delhia kan a minister pu nitin gadkari nen meeting kan kowa la ya kan thuduna mithiam rolim min hual thuk maya forest how in kan ramani compensate kan mulo chong in lai thelo antia land owners how in kan ramani min pek lo chuan in che khat point check lo an ti boxia true entity ya compensate pek a thiang boxi lo fa kan buai ta ne tingai na khaom lo wa pu gadkari ne na khan min khongai la min pek sak ve ve mai ro ka tia a phal kha karing mi lo ma se hoi vol la apa ning kan peang ma se klat ro state dagin non soi ve nge tia ja under engani under complaint in kha min phal sakta ta chuan land owners ho kha crore sing chuang pek tur min pe a forest ho kha crores za quality vel a dobolin min pe a ti chuan kan lai thei ta ni India rama om voi khat na ne pathian tranpuina kan dong ne sakhop khatiang te khania wangin FCA chungcha kan India wak maya ruling shil fia da le opposition shil fia da in ang thailo zia mai lai kha tak kha neutral force dan zir mi ten ani na tak inon puan so khan mi puiten thudik kan thedon ni tuna FCRA kan boi puile meka hey Council of Judges IO le zoram kokran right to committee IO in anni padi le kein kan sign tu na hian home minister nena memorandum kan siama appointment kan deal meka tiswan kokran right to tenen hemi chungchang ki kan juk soi don ni tuna ani ang chuan kan pass pui thailo kan pass pui thailo na san soi khirangai lo o kan soi le du chu nimina Council of Judges having CCM in press conference on Kova. That's one hemidu lo na tin na ning kong zo ni se ti le ngang mon re la an soi ni. Chan chen bu pakhatin. CCM ho chuan Mizoram sarkar la kan lung oi lo. Sarkar malak nan du khop lo. Ti zong khana ron siak ta ni. Ti chuan he wo ti jange heta kan bangla khan kan thu ho kan real tlang feka memorandum kan thelu don chau khala ni sia heti ko thran ho min be tak mai chu ka tia kava phone an GS kava phone karon phone don lai taksin min ron phone ni te ni apoi kan ti khop maya ke ni press conference nei ngai lo kan nia chan chin bo mi ho yan du hin an lo ziak mai thi na lo ni hei ati dik na kan ron sia ma nge ti ta ani renga sin press conference kan ko reng hian ziak sa toite kan pechina chu te ni lo pek kan nei lo sa du nen sia ka chu te ang ka soi lo ti ngai le sia a boi tha khop kan in tia kan in shil fi ani heng te po hi tu na hian in India sarkar in a khel don me ka karen isu tak me ani kan te po kha e poimo ani tin
witness atran chung chang ka soi do a mizo te hi witness atran kan fre khop mai an bible in heksu ithenom te ve heksu tia oma hek ti hi interpret angai mi thil dik lo ti report hi hek anilo mizo tunga hek om zia chu anti sual ni mialo ti sual anga ka pu ka hek ani tuna hian central OMA te le OMA branch rang ho hi sarkarina witness akan man tamber ten ni arai tuala witness mui har tual mai ni achan chu mi vaking ni kha kan du talo ko ta va in lana witness ni ta kha kan fre ta misual liang dewa kan ngaya helama bible hek suati khamole kan an ti thazena bible zirti na ni lo hei so wang suan misual hi chu bible hian frem adwa misual lama trang lo tu re min fui reng zok ni Australia chuan control room and siama 24/7 in a operator and phone number ka 0 nia til ti suala piang am siat kha an ba dial ta kha ani ready in lo oma ela hian drug and zuar ela hian an in chu mek ti ta kha an va report an on tlan an on man ta ni kha information petu khan thup tlat alom man petani lom man pe zela mi zong ka police an ni tamai lau ta thum mai ni a drugs ti chin ngai po khan an lo ngai deu chuan an thiam te tilai he ka poison don khan du ve le tho me khatiang khan an te effective khom mai chu tiang deu chuan in thu hret tu atran ni kan hret tu ne lo pa tu na hian if mi skal tlang te direct benefit transfer mang te in anti ADA hi an account na direct in kan thuna account nei lo kha witness an lo kal khana boi thlap te me ya so wang chuan account nei lo ho chu kan ti dan ngai kha ni peleng kan tia DADN don that lo phe chuan in witness ni kha an hre lur mai ni tiang chuan ya wangin misual kan society atang kan ti bo thene tur hian witness atang hi kan hre tur ani lo tin dan kan zira kan zir ni lo hi mizo in dan kan nei ve ti hi hretelang bo ziak lo da kan nei ni social sanction thadeu kan nei ni man la ya miom thadu lo chu an tlang soya an sirona athen te pe chu an chil hum hial ani tu ti nge an tia phung na vel an ti mai ni an chui ngai lo khatian khan ziak lo dan mang khan khotin kha an lo in tian fai thin ani chu ka atop na na kan soi du chu hei hi I khete langu kan zirba ka hian mizo hian social sanction chak tak kan nei NGO thatak kan nei kokran kan nei ramdang ina an nei lo hi kan nei ni heng tenen hian in law hi kan enforce lan angaya drugs chungchang an yemo kan VC te kan lal le upatero rel te ka thae me maya hei tun ma chuan VC tu te an non ni non ani lom man khaom lo du zong than khani topa tapa hi kan ko achong kan VC ma sabernya kanu hian ani nge ema kanu puya pa hi ron tlanga pudeng khumania chunglai de son nomination file le ite pom lem lo dur tlang dam doi na om lai te point VC pian thang tho ni tiangan VC lun chuania tuna khian deng khumaro kan tia a khiat reng nan lai dona ron tlanga in king an oma tlangwalin nula pakhat kha ka ngai ti tlat maya nula kha min ngai lo tia chuan VCP na khan an ngai tu tan thu maya khatiang reng kha chu transparent ania wang khan pon an ngai tha thuap zelani dun ma chuanin ta chuanin tlangwal ne na khan khoila ya nge ain chet an tia ki la ya khian khom mana kan pha ti ni chuan I han la theyang em man tia la theyang atia kal ta wang maya chuanin lo ho har ang reng khom maya chu ka pu jam pa pu dang khu ma chuan do la bula khani lo va thleng har me mole an tu chin nu la kha
ngor alat aron thleng lok lawang a lavia wishina tene ta tang ka zona chiang ta khatianga chiang khan an threm chuang lo an chal rem thin an chal rem reng chuanin me chen thiang lo chang ti kha am thlang vek tho khop lang khan chu tiang nam chu kan ni a chu wang chuan kan nam dan hey tuna pe chuanin kan legalize to asia kin kan nei to a chu mi rula chuan siak lo dan social sanction chak tak ki kan la nei reng ani khotlang kan in hom thiang dim dan yan hey human rights commission te kan han nei ya kan re chung in kan nei ni athayang to kin kan delay ya kan mi siu sang ti kan la ni tu te mo in ti social activist ho gyanin drug addict ho te ron chan vakanga kan khotlang kan then fai tum na yanin dal tu an trang ti kan lawa nimin khan kan la lut ta ram chuani a hen kan human rights commission te po hi a legal aspect trang ringota kan tia kan ti chuanin kan society ta na that karing chiala tiang chu ani a chu wang henga hian ngai tu na thui tak kan man ngai ole ka soi thui ta viawa ato bera chuan kha ben student leader khanin in bas chiat zia tu kha asaya bas thar pakhat kan lo le sak don cheunia kholum le boruak wap kara chendam thli ingai thinem khovel huapa brand rin tlak le rin kai LG chuan in tan air conditioner range chikim kan ron chhop chhuake dual inverter technology mang amana wangin a khola chakbi ka tonei chinang renga avot chakbi khle current ero aren chem hle energy manager feature nei omchun ania electric manzat po I control theni ocean black protection amana wangin gas leakage om thailo plus master ionizer HD filter an mana wangin I hip tur boruak nat nale bol holaka anti thiang vekani service number 1 customer satisfaction apo number 1 intan LG classic laya manthei hot and cold AC range chikim kanla nei cheu boke e budget boilo turin easy monthly installment tin kan pe theirenge LG air conditioners chendam thli distributor and brand shop for LG D3 Business Enterprise Ramhul North phone 0389 234 0590